Sliku hoćeš? Ja, sliku. A šta misliš sa otim proći? Da, Erna, davaj. Šta misliš sa otim proći? Nije ona tako jeftina. Nije ona tako jeftina. Nek izabere sebe, eto. Ajde. Izabere sebe. Špaš proći. Tako? Direktno može. Gde provjeri, možda je prazno. Možda prazna. Provjeri. 60 kila zlata, nije lako dobiti. Ma joj, ja šta? Je dobro? Još jedna. Nemam još jedne. Evo ovako ću. Ček. Ovako ću. Evo ovako. Evo ovako. Može još jedna kao. Ne možeš gledati. Da, evo ti komentar. Bravo! Moram biti šuti. Može, vidim ja da može. Zelenu, ono, nemoj otići. Oni su atulije mogu otići. Na kodu. Otići, Zelenu, ono. Ne znam. A? Ima ovo to što bi ustavio sad? Malo Hoćemo? Eto. Sretno da vam bude i nama i vama, ako Bog da... Vama sretno da bude i sa njom. A toliko uzela za nju. Ajde vama. Eto, čekaj. Kako se ne? Domer imao para, kako je para? Ja ću pogledati, skiraj. Eto, hoćemo. Hvala, i vama. Ja ti prođi, ne znam malo. Ima dugme što radni su radni. Hoćeš samo mako to? Sretno, brate. Sretno. To je trebalo pare. Bravo. Ajde vam, Ajde, dobra. Kada ti budeš imao stani, onda ćemo se... Ajmo. Dragi mene, smiješ se, sine, ne smiješ se, bola. Ivači kad plakam. Bijela. Nije, roza. Ovdje. Dobro. Jasko, jel ti voziš? Ja, čao. Ćao. Ej, Omere, Anis opet priču, gdje on? Ja ću snimiti dok moram da preću, može. A gdje on? Evo, Anis, ja, on je tamo, pa ćemo vas opet doneti. Ja. Ja.
Zgazi! 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 Ja zabrał ti! Ne daj, Alma, ne daj! Aj još malko iz dole, aj još malo gledajte mene.